Okay, hai semua, hi everybody. Hari ini kita akan sambung video berkenaan dengan LCR P1 ataupun LCR P1. Okay, pocket LCR tester, inductor, capacitor, resistor, Zener pun ada. Okay, tanpa buang masa, okay, without wasting any more time, we will continue the video. Okay, video yang sebelum ni kita bersambung di bahagian buat pengujian untuk transistor. So by the previous video we finish before we able to test any of the transistor. So today we will continue on that. Jadi kita akan cuba buat ujian untuk transistor dengan menggunakan clip. Kena letak dekat pin 1, 2, 3. So you must put all the test wire into the slot 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Okay. Two N 30539A 2N 30539A. NPN transistor HFE 9191. So the emitter current is 856 microamp. The emitter current is equal to IB plus IC. HFE adalah IB over IC. Also we call it as beta. Okay, ataupun gain. Gain adalah 9191. Jadi transistor ni okey. Dua SD 18972 SD 1897. NPN transistor. So the forward
diode drop is 509 mV ataupun 0.509 0.5 volt. Transistor ni okay. So the transistor is okay, right? NPN. This one is BC 327 BC 327. PNP. This one is PNP, right? PNP. We try one more. Also PNP, so the transistor is okay. Okay, no matter how you connect the test clip, okay, whichever pin you connect the test clip, the tester will automatically recognize all the particular pins for the collector, base and emitter. So very much of a helpful hand over here. CRP1, NPN, PNP, and I have here also, saya ada kat sini CR, Silicon Control Rectifier. So we will test one of these. Ini adalah D88Z, D882, D882, maybe 2SD882. So ini adalah NPN transistor. So NPN, okay. Ini adalah SCR, so this one is SCR C106M. Kita tengok, you will see how it goes. Okay, thyristor one way. So pin number, so the black clip is pin number 1, red clip is pin number 2, and the third clip is pin number 3. 1, 2, 3. Cathode, anode, gate. Cathode, anode, gate. Okay, so this SCR is okay. Thyristor one way. Okay, where is the MOSFET? IRFS 450A, IRFS 450A. Ini adalah MOSFET N channel enhancement mode. Means that the channel in close by default.
field effect tube and channel enhancement mode MOSFET. Ini adalah protective diode. This one is protective diode, which has a forward voltage of 0.5. Ini adalah diode drop untuk protective diode ni 0.535 volt. Threshold voltage adalah 2.7. Untuk mengekalkan channel dalam keadaan open di antara D dan S dan source, kena maintain 2.70 volt minimal. Resistance RDS untuk on fully saturated 0.4 ohm. Kat sini VDS tak tulis, okay. VDS untuk drain to source tu nak kena tengok datasheet untuk dapat semua maklumat karakter yang kita mahu. Okay, so there is a limitation on what the Fenesi LCR P1 can show you. It only can tells you the V threshold, RDS, resistance between drain and source when the MOSFET on, the gate capacitance, and the forward voltage for the protective diode. But if you want to have more info about this particular components or other components, I mean in the world of transistor, MOSFET and FET, JFET and so on, you need to refer their datasheet and you can get whatever info you want. Alright, so this MOSFET is okay. We will test one more MOSFET and then we will proceed to test SMD component. Kita akan cuba untuk test satu lagi MOSFET dan kemudian kita akan buat pengujian untuk komponen SMD, surface mounted device. BUZ 81. Okay, threshold voltage is 3.09. So if you want to add V threshold, the current will start to flow from drain to source, but in a very little amount, maybe microamps. So the info here, it doesn't tell you the VGS, okay, gate to source voltage. I mean for the MOSFET to fully on. Okay, usually you need to check the spec on the datasheet itself. Kat sini dia bagi RDS adalah 2.0 ohm. Untuk mungkin untuk ketika MOSFET ni dalam keadaan fully on, cuma dia tak bagi tahu kita voltage untuk VGS, okay, voltage untuk gate to source. So itu kena check balik datasheet. Tapi yang penting untuk MOSFET biasanya VDS, VD voltage to drain to source, okay, berapa voltage daripada drain ke source. Kadang-kadang ditulis itu VDS max pun ada. Lagi satu yang penting adalah V threshold, mana minimal voltage untuk kita keep channel tu open. RDS on, resistance di antara drain to source apabila MOSFET tu dalam saturation. Maksudnya tu di antara benda-benda yang penting untuk kita check dalam spec
untuk MOSFET. So next we move to the procedure of how to test SMD component. We need to change this one adapter to SMD component tester adapter. Kita kena tukar dulu ni, tukar adapter ni pada yang ini untuk test SMD. Okay, masukkan macam tu je, dia dah ada slot dia. Just need to slide down the adapter on its designated area. Okay, it's just as simple as ABC. Need to clean the pad first before proceed to testing the component. Capacitor, polarized capacitor. So this one is damaged. Let's say we'll try to test another one. Cuba test yang lain. Capacitor 19 nanofarad. 223. It means 22,000 picofarad, which is equal to 22 nanofarad, and including the tolerance we get here 19 nanofarad. So 223 adalah 22,300 picofarad, bersamaan dengan 22 nanofarad. Kita dapat kat sini 19 nanofarad, termasuk plus minus untuk tolerance. So ini kita test apa, resistor. Tengok macam mana. Seratus 100.3 kilo ohm. Okay, 100 kilo ohm resistor. Dia detect kat sini IGBT. Diode. Okay, forward voltage adalah
0.661 volt. We will try to reverse the polarity and see if something else happen. Cuba tukar polarity dia, tengok macam mana. Okay, dia masih boleh detect diode. Tak kira kita tukar di antara 1 dan 2, anode ataupun cathode, dia masih lagi boleh baca So no matter how you change the orientation of the anode and cathode, the detector still can read the diode very well and give you the testing info right away. Okay, diode already done. So what is this component? I don't know. We try. Oh, also diode. Okay. So for the 3-pin component, unfortunately I don't have any SMD Zener, so I will demonstrate this one to you. Okay, as I want to test also the pad for Zener, I will use the 2-hole Zener so that we can test. Okay, saya tak ada Zener yang untuk SMD, tapi saya ada Zener diode yang 2-hole component ni. Kita akan test guna 2-hole component, tapi kita guna pad untuk SMD. Anode dekat anode, cathode dekat cathode. So you must make sure the orientation is correct before you test. Kena tekan Zener dulu. Zener. Okay, dia akan menyala kat sini. Dan kita tekan test. Okay, Zener ni adalah 16.12 volt. So you need to press the Zener button before you test the Zener component, Zener diode. Jadi Zener diode ni dalam keadaan ok. Okay, balik. Ini komponen apa? Saya tak sure. I'm not sure what is this component. We will try to test this component also. Kita akan cuba test komponen ni juga. Kita tak tahu ini komponen apa. Okay. We'll try one more time. Diode. Oh, this one is diode.
Maybe these three component already fault because it detected here capacitance. For sure this one is not capacitor. We'll try to test another one. So it detected the capacitor. Maybe these two components already broken. We will test each of them here. So we need to press the component a little bit. No, still no. One more. NPN transistors. This one. NPN transistors. Transistors. This one also NPN transistor. This one is diode, but rasa macam pelik je. Kita test lagi sekali. Biasanya kalau 3 pin ni kita boleh dapat diode, tapi biasanya double diode. Usually for the 3 pins, if it's a diode, most probably it is a dual diode, double diode.
No, one more time. Two diode, double diode. Okay, so the first junction is between 3 and 1, the second junction is 1 and 2. 3 and 1, 1 and 2. Okay, maybe, I don't really sure. Is there any MOSFET over here? I'm not sure. Adakah kat sini ada MOSFET yang kita boleh test? Okey. Ini adalah MOSFET P channel enhancement mode MOSFET. Okay, where it goes. Okay, it just flies away. P channel MOSFET. Ini adalah apa? Try. Oh, yang ini damage. Cakap yang ini damage. Damage ataupun unknown component. Okay, satu lagi ni kita ada. So this one is the last 3 pin that I have. Okay, we will try. It detected capacitance, so I guess the component is already fault. Yang mana yang terbang tu lagi satu tu? Tak pasti ke mana pergi dia. Dia dah terbang. So you can see the assembly component is quite tiny. So you need to have a very good and precise handling to test all the assembly component, or else you will have problems. Okay, like I do just before, the component just fly away. Okay, whenever it slip from my tweezer, so you need to be very careful. Kena hati-hati sikit untuk kita nak test assembly component, sebab assembly component dia kecil. So kena betul-betul handle baik-baik supaya komponen ni tak terpelanting. PNP transistor. Okay, transistor. So this one is what? We will try this one. Try ini apa? Capacitance. Try lagi sekali. Damage cakap. Okay, ni apa? So what is this component? Kita try kat sini.
diode. Okay, forward voltage dia adalah 4.24 volt. Tapi macam pelik sikit, kenapa forward voltage dia 4.24? Okay, kita try lagi sekali. We will try one more time. Okay, forward voltage, the diode drop is 0.268 volt. So ini adalah diode. So the diode is in good condition. What else we have here? Saya rasa ini adalah capacitor, so I think this one is capacitor. So we will test on the capacitor pad. Okay, 241 microfarad. Alright. Unfortunately, I didn't have any SMD coils, but I will use this coil, this through-hole coil, to test the pad, whether the tester can detect it is a coil or what. Okay, we will try. Okay, it detected it is a inductor, and the value is 54 microhenry. 0.2 ohm is DC resistance. So okay, we will try this one. Kita akan cuba yang ini. Ini adalah coil yang saya modified untuk menjadikan dia sebagai flyback, sama seperti yang ini. Yang ini adalah Zener tester yang homemade yang saya buat. So this one is a Zener tester that I made for testing the Zener diode voltage. Maybe I will cover the design by the next video. By using 1.2 volt batteries, alkaline batteries, it can generate about 60 volt DC. So the tester is really good. Kita akan cuba test yang ini. (41.6) 41.6 microhenry. Dan satu lagi, the other coil is silap, (18.8 microhenry), 18.8 microhenry. And the other coil is sebelum ni adalah 8 40 8 41 41.6 41.6 microhenry, dan satu lagi 18. Okay, so saya rasa mungkin setakat ini saja dahulu video ini. So I think for now we will end this video here. Saya akan berhenti kat sini dahulu, dan mungkin kita akan buat kalau ada lagi yang perlu dibuat, mungkin kita akan sambung pada next video pula. So terima kasih di atas masa. Demikianlah Alkisah video pada kali ini. Terima kasih saudara-saudara. Jika saudara-saudara dapat manfaat daripada video ini,
Jangan lupa like, komen dan share sehingga kita bertemu lagi di episod seterusnya. Like pada